Toi whaatalo whātol whaapoponga o Tala Fou mai le si ufonga le lau mua i Wellington mō le nei vaenga o le aso. I le folasanga le National i le aso e winga i la lātou polisi mō la fonga wa whaelo ai sa lātou fuafuanga ina ia amatani la fonga fou i tangata mai fafo e whaatau ni fale i totono le atunu o ta alonga whaitupe mai fafo i lunga upenga ta whailangi whaapea ma la fonga i tangata malanga mai fafo e totongi ma whaatupe i la fonga i e fia ave esea mai i se vaenga o le atoi whaafo i ane le la fonga e ta ua o le Commercial Building Depreciation Tax. Le e fuafua le leipa e whaonga e whaatupe i le ai o se la fonga e totongi ina e tangata whaatau mō tau o whala au aina ma whala au whaisua. Ua fuafua i le National i a tele ni si vaenga e whaititia mai au nanga le malo a e le au fia matanga luenga i e ta mua i le whaatinonga o ngā luenga o tupe fo i e maua e fuafua mo le suinga o le tau e alatu i le polo kalame o le Emissions Trading Scheme o le atutongi sao i a inga e ala ini saofanga e whaapitoa mo le suinga o le tau o ana nafina whaalia i la lato so upu mo tupe Nicola Willis a whai se lau luas fulu a whetala se tupe maua tu whaatasia se ainga i le se tamaititi o le a maua le se lau tala whaaupopo i le lua vaiaso i lalo lea polisi mo ainga i ei tamaiti e maua le o atu i le lua se lau limas fulu tala whaaupopo i le lua vaiaso. O se ulungali e maua le supa ani weta e maua le o atu i le luas fulu ono tala whaaupopo i le lua vaiaso mo tangata whaingalwenga tu mau. Peto samalta i ono sfulu afe tala to pe maua e mawhai ona maua le o atu i le lima se fulu tala i le lua vaiaso ai o tangata whaingalwenga e tutongi i le tutongi a mata po le minimum wage. E ono maua le o atu i le ta ilua se fulu tala whaaupopo i le lua vaiaso na Sāmoa Willis e o atu i le se fulu whate sima le ono piliona tala. E whaatu peina ia vaenga o le polisi o la lato fuafuanga mo la fonga le ufa ingoina o le back pocket post. E le ini tupe no ina e whaatupe ai, ma o le a whaititi ai fo i le whaamama whaavenga i le tau o le soifuanga. Wai ai fo i le tau maunga o le National e whaaupopo i vaenga tupe mo i lato e ta imua i le whaatinonga o le soifua maloloina maa onga i tau sanga ta itasi. Pe a whai e pale mai i le whainga pālota i le masina o ke topa. A o le i whaalau tele le National le whaalau longa la lato polisi na sauno i le pale mia Chris Hipkins o ia polisi le National e na tangata mau o loa e fia i ai. E to o se fulu ni tangata mai fafo na whaalu le whaita wafe o lato tupe mo visa e whaapena tau fia i malaiva alele matoi whaafoi ma le lata il to o lua se launa whaatonuina ina ia awane i malanga mai i New Zealand na fola i ai ia tangata ni ngā luenga e ngā lulue i totono le atonu ma ua su eina nei ni whale whai ngā luenga i ele whesota inga mai ia tangata. E silia mal to o se laus fulu lima tangata whai ngā luenga mai initia ma Bangladesh o lo whaawau pe i ele suenga i a lato mata upo ona o li poti i le leanga o le vainga o ia tangata whai ngā luenga o e na malanga mai lalo le pol kalame New Zealand o le Accredited Employer Work Visas na o lātou tā waile whaitau māsina i le inia lātou tupe maua mai whi oma i fo i tutono whale o lo ono no whai. Na tā uelo fisofe malanga inga New Zealand e to o se lau ivas fultolu leo wha inga o tangata sa o lātou whaafeso o ta eina ia sa maua lātou visa mai ia whalewhai ngā luenga ma ua whautua ina fo i lātou ina ia awane i malanga mai New Zealand le taimi nei. Na whailua le minister of malanga inga Andrew Little i le asoto ona i otua nai i se whailoa inga matus tala le tusama le whaase lau o visa na tu inatu ina whalewhai ngā luenga se lima pe ono foi. Ia ua sue ina nei e whaatatau lava i le mata upo o tangata initia ma Bangladesh ia pei ona lipotia na tā uelo fisa whemalanga inga o se tūlanga whaanoa noa tele. Le toi whaafo i o ia tangata ai tele lātou tupe na tutongi i e na whai o lātou pe pamalanga e le isi awala e toi maua ia lātou tupe ona e le ini ngā luenga pei ona fola i ai e whale whai ngā luenga. Ua pāselo na whaitanga mō mole tu la fono tau whaau fie whaasanga i o swainga i e whaonga i nai ta avale e ta lepe i whale o loa o le Ram Raid Offending and Related Measures Amendment Bill o le a maua i leo le malusi anga i whaasala ai i la tau e whaia i a solto la fono mai le mātutua e ta i se fululua tau sanga o Yesuinga fuafuaina
sa whaalawilo al whainga malo ale leipa I se taimi ua toa na ile ne tau sanga. E tali ele si itio ia fo itu aingo solito la fono na pāsia ilo na whaitaunga mua ma sa langolango ina ile Labour National Male Act ai te Yaile Greens mali te Pāti Māori. Wa whaalia leo I kānata e se taule lea ua lātou mōlia ina ni mōlianga whaopopo se fulu male lua. Ilona fsosani tangata e pule I leola se itolou e ala ilona whaatau ina atu ilunga upenga ta whailangi o ni vaila au e whaamuta ile soifua ma e whaapitoa I tangata e whaingo fiona toi whaao o I lātou lava manu anga ia I lātou. E se so enga whaavā malo o whaanga solo ina nei, ina ua loka Kenneth Loa I kānata I se taimi ua tuana I atu. Mai ni mōlianga mua se lua e whaatatau lava I anga yoinga, sa ta ua leo I kānata, na whaongaina e loa ni upenga ta whailangi ese, e whaatau ina tuaile sodium nitrite, o se vaila au e mawhaio nā whaina ile soifua pe a whaongaina, e to a valu ni tangata na mali liu I Peretania, e ele so tanga I upenga ta whailangi ia, pe iona tā ua. Ma o le masalonga o leo, sa whaatau ina atu e lea tau le ani awhiwhi se awhe lua se lau, ile silia ma le whanse fulua tunu, ma ua whaia fo ini so enga I lea lava mata upo, I te tono le United States o Amerika, o Italia, Ausitalia, whaapeai ma New Zealand. E to o valu se lau valu se fulu lima leo whainga o tupulanga ma whanau I ti Pasifika, mai le ta I se fulu valu tau sanga nga I lalo, ele I whaia la tau siaki wha le tau sanga o nifo, I te tono le Heart Valley, I le tau sanga taluai, ma o ni siaki ele eise totongi, pe ona whaatupe inai ele malo, o se whaamatalanga lea le tamai tai o Dana Lindsay. Mai le vaenga le Be Healthy Regional Dental Service, I lungo le si ufufonga le lau moe le polo kalame le soifua maloloina, I le tae au ananafi. E to o whase lau wiva se fulu tupulanga mwhanau Pasifika, I lalo I folu ta isfulu valu tau sanga I totono Wellingtone, porirua makapiti, ele I whaia fo ia la tau siaki whaal tau sanga mo nifo, I le tau sanga taluai. Na sauno Lindsay, I le tāua tele o le maua o ia siaki, I tau sanga ta itasi mo whanau I o lātou nifo, o na awhai e a mata o na yeini vaenga leanga pe pala o nifo o tamaiti. Ai leo e whaisiaki I tau sanga ta itasi, o le a fia I sa taimi muli ane, I nisi tūlanga o ngaonga, mai ua toa I lava I le whale mai, o lo o whautua ina pea e lea au nanga, le tuli loa o siaki o nifo o whanau, mai lava I le taimi o laiti se ia o ina mātutua, ai mai se o taimi nei, o lo o anga waa I siaki e whaia e au noa, ma se totongi. E to tolu ni tangata waloka ina mamolia, ona o nia lātou te ena poloka I wheo inga o taawale I awala I Wellingtone, I taimi pisi o wheo inga, na whaamaonia le waka kotahi, po le whela ua inga, beto sa o le valu le tae ona na whina tāpuni e se vaenga o le State Highway tasi, I ki Olburnie I Wellingtone I leanga I atu I le Hamilton Road, masata ua le vaenga te o le Restore Passenger Rail, o lātou lea na poloka ina, e to olua na mawhaio na vave ave esea, e to tasi na whaapipi ilo na lima I le awala, I se vaila au e tai fōlinga o se si maa, e to olua ni tinai ono sfulwhama le ono fitu tau sanga le mātutua, whaatasi e maseli I Tala Fou sfulu iwa tau sanga, o le atou la il whaamsinonga whaito malo Wellingtone, e tali mōlianga mai ianga I o inga. E ono onga le whaale e tono le tamau a inga le atunu o mo se taimi umi, pe a le tau mawhai e tu I lalo le si iti o le tau o le soifuanga, a le o lea, o le a whaale e tono fo I matupe whaalu o le malo. E tu saima se whaamatalanga le whaala potupatonga whaavao malo mo tupe, le IMF. I le vaenga muli o la lato reporti whaale tau sanga mo New Zealand na tā uai. O lo whaanga solo peona mata I tū le tino mai I lona a toanga. O ni suinga le lei e tupu I le tamau a inga, isi I tanga o pasene tului na whaia le whale tupe wha leo. Ina ia mawhaio na wha atelengese le si itia o le tau o le soifuanga. Peitai, o le lapata inga mai lea li poti, e iei tūlanga onga e tutupo, pe a whaia mawalunga tele tupe wha alua le malo. E u ina toi si I mawalunga le whale tupe wha leo ana pasene tului, e tau wha pale ni ele mawalunga le tau o le soifuanga, whaatasi ai ma le mawalunga le mauti noa I le waa iato, I se tūlanga o le ai le lumanai. Sa whaopopoina le numera o ngā oinga mawhainga whao lima e tutupu I te tono o supermarket e le foodstuffs,
le le Pack and Save New World ma le 4 Square i le moto i mātū, i le vāo me mai ulai lua whelua tolu, mai lata i le 60% na si iti ai lea whai numera i le pili o talawa lea e tasi i le tausanga taluai. E lata i le whaafeni whaafitauli na tutupu, ma sa whaamauwina i tutono masina e tolu, po o lea fo i pili o ta i le tausanga nei i a supermarketi. O i tuolo pito silo na atungalu i ele foodstuffs, o le si itia leo le numero whainga whao o 5, lea i ei maisi whainga whao o 5 i 5 i maasina lava i e tolu, na tele ina tutupu i le au whainga luenga. I se atana whaalauloina le foodstuffs, na moli mawina i se tau le ana tau mawhai e alumani ato se lua, e tu tumu i ala ngā māmoe e iwa, e tu samale whase lau 50 tāla lo lato tawa whai. Ina ua whao ese ia ato mai a teia na wa ai o iau uina se sikulu ka laiva. E iei fo ise ise ata na whaelo i se taule le o tau mawhaianga o i se kololi e tumui a papi supo ma mayonnaise. A o se ise ata na whaali i se taule lea o whao o 5 i se leo leo whai totoa a o tau mawhai sola ese male whale o loa mani ato e tumuini o loa. Pe amale ta i whani whao o ngā 5 e tutupu i vai aso ta i tasi. Mai ta i to o 5 la tau tangata whai ngā luenga e malo lo mai mga luenga o na wa afianga mai whainga whao 5 pe manunu a foi o na o ia mionga mai tangata whaatau pe o na ta oe Chris Quinn le pule silo le foodstuffs i le moto i mātū. Tala Fou ia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le